Lokon hanse balijan along ingdeng ketom hanse ronghang so chingrong mai ke padapon. Lakhain ko rapon nilip constituency ke parlo angkang koilamati hawar pen kailo kilometer in koi so si inglong hawar along. Lokon hanse arong along irui pen kecho bomtar ni haiti along. Aru achek long pai kre player ni analo por pai kre ni apor pen hanse ko rohang so aro tumpen prekjam hawar along kedo tum ingdeng ketom kechok hanse chingrong mai mesamen ke padapon. Ingdeng ketom ronghang so hanse chingrong mai long atipi ken pon lagi putung Karbi chutang putung manchipi angdeng ipoke korte kali potipi ateng pensi. Hemisi hanse atum non ke kedo adim prekjam hawar along sidolo. Kala tum ta nono Loti Kimi atum ke apu apan api apan ani apan ta putung Karbi chutang putung kachehang kacheron angdeng kachoklim jia phansi jasmet pet hansi chingrong mai padunang koklo pusi bangso mai long ningje pon labangso mai kachari pon es hansi kachari pon amai long kongchun bang solomon hansen bensi mai ke palamte than pajermi pon lo rongasar joseph hansen bensi alhi tong pan manpenge do Karbi apopen arbak monsi archo pon lo ingdeng ke thom hanse rongaso chingroma mai long kachatong dun ahawara tum amen lake chokihela japrajan panjan gp ahawar dipurong sopi koilamati hawar pen hansi akur roha so aro tum chetong dun rentilo ada porpai ke ba porpen loi ke sompon kangpu SB coursing hansi GB diagram hansi atum everything pensi longe sompan ingpu pon lo labang so mai long bang porogatom so chetong pon lapen ke bang jilang surin ko ropa singkan se me chukila war long se ingdeng pri hansi chingro mai padopon po lasot ning pining so kaching ki pin somar tuma phan ke ada masar hot piso ke hang ase ke podoji kahai tuma panong esemi panong piponji pusi bang so mai long ningje pon Chukiala pen Philip Tiso Loti Kimi News Karbi Anglong. Dia fans tabe nilitum hanse chingrum ahin pen apang se kardom nilitum chipidin lo lapen puthot pini apor nitum ada kachingrum nang kok atheke along ekisom nang kok nitum ke foundation kulo dong ke itum isi ke pathir kasi ke pathir lo nitum lasi hanse ke chingrum lan se la ke pathir bunte aprang nitum ke bang ji alam se ke pang dang bon thege fansi nitum pini la pangcheng pon lo foundation let nitum lason nitum kim pon lo kasi pini patang pon long lo kasi nitum la ke laso nitum ki kim pon ke nitum awe ritlo pan si ke ba ritlo nitum pu select pan si bang si ritlo somar bang pli pan jok sinon aro la ke bang si nitum chiri pon long lo kasi pini anang le ke nitum owe so cap so se nitum chiri pon long lo kasi lan so se nitum kepang dang pon thegi ke la nitum non si mo nings tame nitum la son thak meeting mate nitum program nitum thik pon lo asi hala so along se nitum rong hanga so la pen chin honga so pupe si nitum hanse det nitum kaching room ji asi la kadowe nilip angkang is along an nitum lapan west anat puthektis is angkang an nitum hanse at an lapen nitum kaching room thegi si muning fans lame nitum lason si pathik pon lo asi kadowe hanse atumasme nitum chupapondo nitum dokora bearong along nitum muning pathik pondo so chikko along nitum tangdak pon thuji so along nitum long na chitong nangkha apen RD ni pirun tha asi kadowe non nililam kanijom pogelan hello asi media kote hansme lapen morning nang tum la ingdeng pligi chok ohot la hanse chingrum mai along nang tum kupi pia son ke pathik pon ba na tum prek je ga son chingwai pon do nitum prek je ga son kachingwai pon ke la hello nitum ke jutang wathelo itum putung along ke isi Karbi jutang asi nitum da kathi pis me jong bolo po ke korte gali putung ke itum man ka chipiang deng to nitum pipon lo asi lason thak si nitum laso phan jutang ka pangtang bote isi nitum kachihut kachiput ta kenang sot oposi nitum laso phan ta nitum kacharli pon phan nitum non pen nitum chiseke pon lo je muning laso phan kachipatti pon lo ji nitum hanse chingrum lo asi kumasi kachihut kachiput ang deng sme neng pining so ko kumasi ka thek mala so phan sme nong ida pipon ji binsod ap anadet pugalilo arlo sunadet pugalilo pinsod asme lason nitum thik pon lo kedeng pon lo te nang tum pini lan ingdeng ke thom ke chok don an bagdan tum chingrum pon long non ba itum 40 ba 50 so say adon ke nitum chingrum pon long ke chitong kan bag do ji chitong more than 300 la sobak nitum do te nang tum la kisung kiduk hut pistamena tum ke cerap pon ji afan bangku pipi lo na tum chingwai pon kala la kisung kiduk hut sme nitum la son lo non nitum la son non pinidet pugali nitum kedam tang aning kanan sme nitum la son si pine biya baru do sme nitum la han se det pode chingrum pode kachirum do pode la son si nitum chipirun bom adon tin sme kachirap dun do la pen
lapen apar sme nitum pini pina un e padat sme labang so group long nitum cipa chini po lason si nitum kirap chang ko pidun tum ning hang do tum sini pidun lah tela jutang jubat ada masar hut ko son son na tum cerap don kelaka jitang jubat ho da damasar ke nitum lamasar inudu nitum long inud bahani lason nitum ke cepek kondo labang so lamasar si nitum hanse aru tum ke nitum chang nampo lapan si pek konpo yong sila one det te hal assistant masme nitum lason si pek kondo sila nitum si chang wat vet la si belek han nitum pasun yok kodo pini bangala hanse stamela ronghang sodat ma made hanse putum an ke chingrum lapason na tu ini bang ke nitum bisikoi ke nitum ronghang sodat si nitum chok lap kalidet lang masi nitum kang tim long lang masi nitum ronghang sodat si pini ke nitum chingrum chola si muning ke bang jen ingkan bang nitum hanse pu ronghang subu pe chinthong subu pe la hanse pu ka chingrum ni phansi nitum non sme nitum pudeng pon erlo kado wis tum sme muning si nitum la bang ke pachun pon po tenang tum la dak east Karbi Anglong ben west Karbi Anglong phana tum pharapet dumala East Karbi Anglong West Karbi Anglong pote angdang thipi alam posi nitum la an make non make nitum nangchi chak don thek thela athe nitum ka research nangji semi nitum research o nangji ahok atumu long nangji lape nitum mane ahok alam long nangji koson bang sika chahang koson bang sika chiron jo lahal semi nitum korte nitum ka chirap tum semi kom hek lang posi lasi la long pa milo dang te nitum East West semi pangdang posi nitum la jutang ahisap nitum 1G posi nitum cheparai pon Lahorian angkang along hotel along tins teme aron alo awe pin pen hor care ki jarpon lason si khati police station lapen bokajan excise superintendent angkang along jasmet pet national highway 39 adum Karbi Anglong lapen Nagaland adu ya hoi Lahorian hotel along tin police lapen excise department atoman lang plot pen hor care ki jarpon tangte la puson aron re pin pen hotel along tin along steme hor care ki jararet ki police lapen excise asai ki adum steme ang bip charchak lok pen lang prong poma Lapuson thangnat aron alo kabe pin pen dream sky pen chenglok RBR Nagaland ahoyalong a hotel tin along stami hor care ke jor era jok adu ahoyalong ki dora dum stami jerlo pirlo kedam ke wang kasik sak dokason si theklong lasi prapjin and police la pen excise department atum stami amethanga sai check lem ponra hotel along tin ta kirika korok mate ke thali pon sia kimi pusi anti corruption youth power of some Karbi Anglong atum difu along excise department atum apan pin porol tami pajer pon tanglo bonta non ponta thangna sayang tek pon longelang pusi ningje pon bokajan ben Lawrence Lake te Loti Kimi news Karbi Anglong অসমৰ তৰফৰ পৰা এই বিষয়লৈ স্মাৰক পত্ৰ আমি দিয়া হৈছিলে এক্সাইজ সুপাৰিনটেণ্ডেণ্টক তাৰপিছত তদন্ত কৰিবলৈ আমি বোকাজান মহকুমাৰ অধিপতিকো আমি এই বিষয়লৈ অৱগত কৰাইছিলোঁ কিন্তু ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে আপোনাৰ ৱাইন শ্বপতকৈ ছেকেণ্ড ৱাইন শ্বপ এটা হৈ পৰিছে আপোনাৰ 39 হাইৱে আপোনাৰ আহিলে মানে বোকাজান ছাইডেদি ৰাইট ছাইডে আপোনাৰ বিখ্যাত আপোনাৰ ইয়াত ফ্ৰিজতে চাবনে কিছুমান বাই আপোনাৰ চাঙৰ তলত চাবনে আপোনাৰ ৰেপৰ ভিতৰতে চাবনে ছেকেণ্ড ৱাইন শ্বপ বুলি কোৱা হয় আৰু যিটো এইটো অবৈধ চলি আছে আজিলৈকে এক্সাইজে কোনো ধৰণৰ আবকাৰী বিভাগে কোনো ধৰণৰ এই যেনে ধৰণৰ তদন্ত কৰিব লাগে এনেধৰণৰ তদন্ত কৰা আমি ইতিমধ্যে দেখি পোৱা নাই ইলেকশ্যন আপোনাৰ যেতিয়া ইলেকশ্যন হয় তাৰ আগত আপোনাৰ দুই এটা হোটেলত সোমাই তেওঁলোকে ঘূৰে তাৰপিছত আপোনাৰ বাকী হোটেলসমূহ তেওঁলোকে নুঘূৰে তেওঁলোকৰ আমি আৰু এটা সন্দেহ কৰিছোঁ তেওঁলোকে ভিতৰীয়া কিবা বুজাবুজি আছে নেকি আৰু ইয়াত এতিয়া আমি প্ৰশাসনকো আমি ইতিমধ্যে খবৰ দিয়া হৈছে প্ৰশাসনো আহি তেওঁলোকৰ পিছত চাওক যে কেনেকুৱা আপোনাৰ ৱাইন শ্বপৰ পৰা থৈ ইয়াত ৱাইন শ্বপ ছেকেণ্ড ৱাইন শ্বপ তেওঁলোকে বহাইছে এটা নহয় ইয়াত লাহৰীজানৰ এক ছাইডৰ পৰা চাব গ'লে প্ৰত্যেকটো হোটেলতে আপোনাৰ মদ পাব প্ৰত্যেকটো হোটেলত তেওঁলোকৰ কিন্তু অনুজ্ঞাপত্ৰ নাই যিসকলে অনুজ্ঞাপত্ৰ লৈ ব্যৱসায় কৰি আছে তেওঁলোকে কেনেকুৱা তেওঁলোকৰ তাতে আপোনাৰ যি মদ নাই এই হোটেলসমূহ তাতকৈ অধিকে মদ লাগে গতিকে ইয়াৰ বিষয়লৈ আমি দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱশক্তি অসম কাৰ্বি আংলং জিলা সমিতি হৈ উচিত তদন্ত হ'ব লাগে আৰু যিসমূহ মদ সম্পূৰ্ণভাৱে ইয়াত আপোনাৰ ধাবা বা হোটেল বা আপোনাৰ য'ত ভাত আপোনাৰ ৰুটি খায় তেওঁ সেই হোটেলসমূহত মদ আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ হ'ব লাগে আমাৰ দাবী